adlaw ko tamatam analabit nagsangsangit kalata. Bitbitwen sa dilangit no talyawem para ken ka awan pintas na. Jakayat balik senen panang paay mo tuirik na. Nuganda tekti agtali na tiya pagbiit taag palawag agdinggen nakadi di kad saan takderak amay may sakti sa enti naglabas maris nagliday ken nalidem mapaspasamak ken bitbitwen sa dilangit no talyawem para ken ka awan pintas na. Jakayat balik senen panang paay mo tuirik na. Nuganda tekti agtali na tiya pagbiit taag palawag agdinggen nakadi di kad saan wen saan. Pagbiit taag palawag agdinggen nakadi di kad saan.